Hello Mr. Ragam, ngosilo dung Jonai High Secondary Pilso. Golden Jubilee so langa pura ready hoy ase. Odok gaan burik so 16-17 dong lukka aan burik miye. Odok okkom bonai la dun silo okkom bonai dun nolung molangkan pa. Ok video dam hekolo ki noluk atoka. Pura sama paswa sopa airin kamabo ampila aswa so state jam bonai bomna gudu po besi din kamabo tu ampila bonai la gudu rok muluk pura mane koya bonai tu bonai la kamabo pura mane ai tu tu mane golden jubilee ko ko kadam mane bonai tu pura mane so mane mane golden jubilee tu ampila tato bu hukum bonai itu di tak kapo per kalau tan munto ka hukap ka bonai jadi so ane kai so minister ke doi tu ye so araso na ada araso tina borni ko popai abor ko ako nu ko molo ako ho aro tatum tat popo aro hukum bonai itu di baru akon tato ma tato sakti na kasma ye hukum non bonai simba mane hukum bonai to mane baru mau aja kok dikai saya bisa nih bang nongol terus sudah nih kata anu tiap pula benda silog video dang okase o abo nulung langkan panamda rok kapai kai nun comment box o jonabo rok se ko golden jubilee rok kan budik so ko pan namala dudi January 16-17 do ngulukia dulap nga gelangka Jonai High Secondary Field loya rok kapai kai nun comment box o jonabo rok subscribe panam point panam mit panchi bugami ras saro odok bugami na Newton dole rok bulung wazona